biakamal nuari hisno na liaka na kongong no ta liu kon ga jama so gwasa me ke jeri pode mani no ba mi chalat nuari ti gak ka ta dana shan no dang bakal shagana ka ja ka dor shal ke gala shal nga da jeno ngai kon story me dana shoda lat no bana jaling in detail ko sometime meeting one la lat kenenu why ngumna ka ga nuarimo e jang ka ken jaka kume ama roike nuari ko en malakal roaje nuar Jacob dollar nuar so right now bel ken netin kon tila jang tin konan jak ga nuar ko ba kanak no ka ga nuar tika kel ga jang so tana lat keneno ko mdo kon kel ga jang one ka telam lat ke keke no ala dor se ben ga dobro dien ken kon ngach ngai konen gwanu amala kon alat ni siang no Jacob dollar chinwar okay chinwar bado jena nuar but re jemi chinwar rara dere joje no jene nuar kodi men nuar keje chori chale Jacob dollar ki tege chonwar bo men jakan nuar jenene ko kwain keje ko Queen Nasser jalat keje ko position one kwain keje ko jen benwari ba convince ko de kan chicken dak ma cha chicken de gor ko that's the reason why kwain keje the reason to den no ban ma ku ngeng no jene this is ngadi things that are happening right now ka community nuar la ne re nuar point den ko anta me chi gak che ben gak boro de shift ka jang we dora me mishal ka don nuar me ko sha dil ngaje no ne Ramadan no na ja nake ejen wuri shal ka me Jacob dollar ko jala governor ka top order no ne to nanga ke ka we nanga ke ne ke gala sha order mi cha kam ke ko biken kwak kwan day biken ka nanga gala shal ala gwa nanga ngwak no ken day ni ku ka nanga day ni by the way nanga day ni nanga ke ko bi na wona ka dor shal ka me wula ko do mate pin wulang chere pin Nasser kantin tongomi dara me mishal ke wulang kanti me doma payam te pin woje mo mishal ko mo wulang man ku jeslu ajne nung jene kaneten content ke shiamana kene kon shanak kan gati shanak te ka kel ka jang already ngai kan tong jane ku ka gadan dermo dor jane kan ngai gwan wo bi jang boru din lawriet ka anyok linkan order mi chaklar ke cheng me chalon ke nyam Ramadan lar ke to itike business Ramadan gwan boni mi kon dial ngai chale den ngai ke chale de something like that chi kon dial ngai no wa che logo no de na de ko according to information na channeling no and wo chela no ga de ke chiwa ko shawo dor chaji to deputy governor man guru ri chalga me Jacob dollar dio ye jen to bodor jo garu no wiat gadu wiat teleriek tel bi jek ka kuma dano so jenno gare ke jeno bi ko so mi chire ko to kon tama an gare kono ya nak ni point de Jacob dollar ken ideal kono te dor chalka me e malakal kan kwan wer panken tele jom ci ken lat tele information mi barar ka ken karwai teram ci jowde ci to ko la gwano dia Mr. Andun mishanak biya ja address biya apologize ka family ni ken biya jen community en bagatin bo biya kala halera wo shire ga meche to bad walin je ga social media of course te tan wor ji loyen ce jet ka tan dana chana gadang bakelati ko ken ni tine ka jang ken ni kontila ter ke information ni la ka nang ra ke ken tan wor ken ga wialet jang no ko gatkan kamele kal kene de kon larno kene Nasser go from Nasser to ulang and then to Malakal la kan jalan gwa no la kan bo de ni la kan ko ken la kan kanang so amu to mu shirkana me right now biliaba to bnawna ko ba ngwen wer ba ko na ka kanto chalen jaje no biken kume kirmi yadi biken le deka right now de larno no need can tell milaric tell manankatin you know you can say all the things that you want to say it but they learn wodi these people they do not deserve no de kale changnemen
a tactic which are leka kume murai ke kirmi yadit kene content wenemi ano plat ken no shina de ro ke kwidian e ko chakanak ken teram de right de ko tedi na ro ke kwidian kangai kon dia no ken chicken accept no be ken wen winemi ke long mi chala de indian kon jel ke ke ano yen ganga ke ameni mo chigoro de ko ken wa de ko jien de ken wen doro mo mishal ko mo e nas de ko gat kwijemi but kan ngo kan go ko gwa dan ngui keneje chob din ka gala shala nen hinawn ko ba galele ba kanak ja kamra re bodka jange dan ko le jalga kelen go dong ram mo mu dong dia de tigende gang nen we have seen that cha nang nim point ko janu we raje ke no ne ti ke jikume e kume non ko mo non ne ye de kana match non ko ne ye kwan no mo kana sit well kaka then cha nanaka so problem jene agwe jen wodi aname lerishir mi a plant kaka a plant mishari leka ken the content kujemi ko ba ngwanen werati ba yiken ba kabat so that was the plan komishi plan ngume kan ko potak ngume kan gagang kanas misha ngaje no yena ne reti buka ka kanti dodien ka pai ne ken pai ke nyingana la gang yenke la gang yenke biya ka gang ko tele mi jambu to kaka ban state nobody care teram mo shiki jogono teram de tigde de gang kala gwano ba ting nen roba de gang so kan jang nati mo ko yela linga tama so look mandan and let kana look mandan and let kana gag na ka ken kwarjane en neten konti lan wer wewtin kon de kwijemi tin wo gan wer ke liu tet kedien belken ka ki ne trust and deputy governor ki ne trust ka gad ko eno tine kwidun but right now cho to no shine ko shikliu kwana jamenen ba ajine jin jang tikel ka jang jeno wa damori wa kanak charge no tika power gulitelot tele power mitege changa kel zero power mitege but they just name title ko jin chalka jin o jin governor ke jira mitege position a jin general but you do not have anything miti under jang antama right now especially ne konte malakal kwa mjia mo kwa elemenen ba nankanan wo wukan jang kan galwa ko gane ko wukan transport by the way kan jang na konan ba dor shalka mem ulang ba jo daka kan wuke ko bi canada shi kan lor ba some people like can no kan duniya ne nya gat jindi gat re inimi ka jitar mingi je no ka jitar ka pai ne ken ba pai kanak wala gujiro do no ci jin completely jin jang ko jenta danan lan tanwur jalar ke jen tanwur by the way chicken admit no kan tegere ka chen chi roi karante wi do go dan titin che blare go no tere ka they will never say that dwal kan ko big feel ashamed ke big feel no kan te tere ka right now jen mu ku jangal la de jega la na kan ken ka telum kan la gan ko rin no te mal muten reason ana kam ko kwerge je kam nur kwerge je wo ba kan kelkele they are not safe even can quarter to chalga je $1 to there am safe ka dai wujamo meteka pinjana montam there kwa ba je use ko bikan dorian bikan lele bikan da ko janta da to ko taram kwanya kan nuer micha jago jen be power be je use against nueri lat ka je ka power but men ko right kwiri jenane naga nuer men tama ne de tiri an nuer anakti ka ne kien bel nuer ka nuer kono belka nuer kon te kelke kirmi yadit a shangni men tele mi chikana lat so mi jini wi ka online din tiji ka ta kwa nuer na gaje let's say take a median team kwa kim yadit kwa defend la median nuer I did not see them ku kana condemn kan condemn no take nuer ya nang nuer am bakel they don't care cause let's say ken la dwalke lat ken o ken ni ken nei ti te kel ke jang but you micha ben ka reality yo biga bodwal chang na haram kel ke biga bit shikana be condemn I see one of the man mishri action chejalat dio je aram mo me
Dio je take cha gadanak ere rigna mon dio gade gerbot ka tadan shelling je jen cha nigo gwade dane shelling no cha gad cha jana kaje. And then I'm going to share something kamandana chicken lat kwas because gorjeno biata ka ngejeno why no manakan wer mo kala kana bit kan konte kel ke kume mi roy ko mo kem yadi chicken roy la tel mular kana den tere mi tuok chicken be address ano ne mere no kami jangan tem roy right now right corner mi tere mi tuok ka la kana I condemn can all of them but mi ben kan were they fail to do that gwan mi nakanda maniken rem dia nakake ketel mular kana okay ben me beje lar gwasme ko na mani gorje beje nywa yekel cause me la rode of course na me jalwa beje am nan ci tok but how come okay beje kwen ko biya jeling no atok kawaini rama goro me chantur yen nywa yekel nunde je nywa yekel but be kwen je ga togen ligata dan cha gor ke Nasser commissioner condolence families after son killed in Balit. No. So Canada County Lakwar and of course Chana Chakanak. Of course Nagayanang na Cholga Jenu Kagan wari there and la rona mengada but Tana chicken condom. So let hear this information on Chalat Guasam. Warga Chalgor Nasser County Commissioner Honorable James Gadwe Jokdeng. Nasser County Commissioner Honorable James Gadwe Jokdeng has extended his deepest condolences to the families of young men from Nasser who were killed in Adong, Balit County, Apanal State. In a statement issued on Sunday, he described the incident as a tragic loss, noting that the victims were innocent youths working to support their families. He linked the deaths to the recent unlawful killing in Adong involving elements of the SPLMIO and the White Army. The commissioner said the 3-day delay in releasing the statement was due to investigation to verify detail of the incident. He added that the case has been handed over to the Apanal state government for further action. For safety reasons, he discouraged all road travel between Malakal and Nasser, advising air travel only until further notice. May the authorities in internal peace conclude it. Rama memraje. Chicken kuma spila yo chicken gwain ken Nuer wayam okay. Wuri chal kemi kan Nasser County Commissioner Honorable James Gadwe Jokdeng. Charwach eno share condemn. So muku condemn lo ngi jenu rek. So ka gatkin di chicken dier keke. Michaka nako amu mekan kana kona naka gwad mekan kana condemn mukan condemn tai dan ko to waje. That should be the question. Ko jina mitigre mu to chane kun chaona but they fail to address that. Ukala no icha jang chaka nak you know icha jang chaka nak tel millat kana ka queen wer kona chanak. So na me no the weakness kan wore. Lelo beli SPLIO lelo beli netin kontin tin la Nuer wayami ika kore dana chituo kata raiding chapa je me chicken Nuer kan okin kan nang to ngwan ngumi chicken lele kan temi chicken lat nothing ten me kan lat they've done nothing me cha Nuer cha okay nang ka dor chal me doma payam kan witin koken ne ka dio ka cha Nuer anak chicken condemn kan Nuer kontre wi ma kal nothing me chicken lat kan jakarudin kan ite go ko kumikir yadit jakarudin kan neutral but in reality nediti gol kan yo power in ko deal ko mission Nuer mission rembe chalon then ba ka boost ba ka mutka ngwak tiken ge benefit mi je kan gwada dana na kan Nuer no mo wrong kan ite mo de chike ka te choro no ka kwar kan jangati jangana nyen muturu gwat these are the people in corner na kan Nuer which in me she chong ka chagwa Nuer gur kono buko nyam by the way gor kon unity bukone dial kontin nyer ko kon Nuer bana ke el responsible enrik michalat baje lat widien ko kan kon na ko kon let me tell you this rami mola kwar me jin kwar
mi jin ko right now charge kam position medit tika par medit tika par ko bi condemn regamo tika par ko dirja handle baka do mo but noni jin ko chole nan go ene me e je spelo nangna kene Nuer wayami e chi address ni tadan ci na liu ke je special ngan Nuer wa nak lora bang cha ko nakor ngan Nuer ko de jen dor mom chal ka dong te jen ka do ma wo ka kore wi mi mi ci ka tadan ko linga je ken wonyi ni kan na ci kan nang na ni ti be lo ci ka ben ka ke tel Nuer mu de ran nang mi ci ben dor cha to ko mi ci jang ci ben ta je bere Nuer ke jor ci ben ci ben we chach na dor na la ja ka ba nyo do bo gwa de ro ke je ko teram bi de abi bat la de Nuer. What about these people? When we don't work at it, Jen come on a car. Get to do any corner Jukum. Jen can book a ben, chicken a gala shell. Here, quackaping, quackunian jang, quackunian deni jane. Then after that, Michiga to a younger biara. Instead, we don't take a jen catada and she now agree with Chanaka. And right now, she and a condemn a missionary. A login no take dinner zero. We in address no mission in Kadoma. We kaka baliet canadon. Nemi a core. Rating issues baneti naka kwinka ani chol nakade so mu jage ko yen chike yen neti ko kene ti jage neti kon la kwar re wichen wenam so na me repom de kon ngaje no korti ibe right now right kon teme take tina ko makan we right now right kon ci kon yalla ngaje no re nyal ci bok ka jen wuri chol ke je ko dollar je ben ko lang it is very laughable you know ami de dollar je cause Rano liaga je gwaz me naga shi mana gwaz me they are saying nothing paina nang kan konintin we let us in where chicken kill you guys should think okay gor kon shop lo aj ka tara de kon yam ko je ani beta mal ban je ka lero de